Hi, welcome back to TMSP Vlogs. And bago tibaw, mag-subscribe na. Ay nyo kalupay do po in bell supaya kang ma-notify bago video bago si TMSP Vlogs. In topic na to, doon na ini 5 tabiat bukod marayaw ha social media. So without further ado, let's go. Wow, news. Mag-comment pa ako. Oh, haulian na magbasa. 5 minutes later. Ay ta pwede pa mong. Wow, aun habal. Basaon ta na. Okay, mag-comment na kita. Ang news COVID. Puting ini. Puting mo sayan. Bang takaw kakilahan, katulon takaw tunon babag. Wow, on habal. Bausun tase. Kumin malingkat. Iban ilmiah. Dadadadadadadad. Wow, ako nag-post bahasa sug. Bukon English. Basta biya ni Puting. Wow, ako nag-post bahasa sug. Pangayuan ta source. Ako nuwat COVID. Baka unon kita iklog. Kaon ka mo iklog. Uwat puno. Puno? Uwat tiniklog, uwat COVID tiniklog. Langog niya sa ini. Wow, aun hawal, aun nahulog eroplano hula United States. Puting China. Yari ako ay US. Puting mo, yari ako ay US. Waya ako nakarungog hawal bihan. Puting nyo. Bunal ka bang ang nulog play na US. Magsukulaway ta mo. Shoutout kay kan Prince Yurizen Iban kaninda syuhada. So kula pagkita sa video ay man ka malupa mag-subscribe, please like and share. Stay safe guys. Assalamualaikum. Bye.